Kublaya pi baro asya kitup kubor ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san minta ke sengi kilong. Uot kinong nya bazar bat sumo kamay nong kendong. Ay jingmut ke JNC ban penlong examin MTET manusnem. Tang na market tinghong pinsawa yakin at kasnong tulong pleng bat kamau pat tulong pleng. Bat sam ka kongrani yaki draft electoral roll shikiseng san hima hanong po. Bat tu menta ninapai shiki kubor ki babnya. Kakinhuan kinong nya bazar bus sumo kamay na kinong kendong shalong balatip kom Kakasi Hills Bazar Bus Association KHBBA kalapin pau ya kajing sngodiaw bat jing kendit ban yo i ya kajing temu bante ya kidukan hapo ka building parking lot kabadan hatem yo maulong kaban buru ya kayat kayeng jengki hakijing e jengki babuan hadin habot. Ompat la bantip manu batmu ban shnayeng la kalong ki riu shimet ni ka shalom municipal board. Henry kila uot balada mi kidukan hakan ni ka jakayeng kali kanwan ra shibun ka jingkhapnya hakipor bat kisnyam ki bandangwan. Tangwan sna ke nadu ba ki la pentangnya bila sangnya andai ne kamang shu ban yang kali bila tepat ba ka subha ba kan wen lem no ya ki jaka pangin yo ban yang kali kalong kam biek pembiang yang iki nong pendiang kali hane ko Aduh, la don ribunai sai kene de por liur mana beri ya ka ngaliang sosal ka ini ka saya ke municipal la sana ne ka jakang ne kene ka bukan ne yang tip se tolong bala kan ini jakang mar kami yang kali RR kali deh market ni dalong kepala ke keluar yo kan kali no angne kam kelut mar dalong la khapnya pelat kan mar ni ro ki sumo ko yang ne ro yang ban talang ban ket mar ban para driver namar ba kane kamde ka jaka ban sinadukan re ni kade ka jaka yang gali te ladalong kepala kepat ya municipal ban pengeria kane ka yang kene ka dukan namar ba i dayen kalirit lai sau teli kadang rung ne ban yang te la mentala kamnya pelat di kerpat la dalong kepala tanggung tang naru ne kade ka san nyom yang di bosnya keliberit yang buat bos yang buat kelirit yang lang yang lang tabang yang lang buat kelirit ni ha Tingmung ni ah. ya tar Besar lah kena bersama ada kejeng. Tempe abu tempe. Tak kita tengah manuan. Long su apa kita long su teh. Yang sulong macamnya Ka Jantia National Council JNC hakajingilam uba awan shwa shooting u General Secretary Kilaikin do ya ka Director jong ka Educational Research and Training DART kong RS Manners haka arpu khandai trik risaw halor ka phang ka bede bat ka jingpen nya ban penlong ya ka Meghalaya Teachers Eligibility Test MTET examen pat kiwe kimat ki baki khenna school bat ki samla puli Kilaikin do hakijing puli jongki bat kham tam e haka bede bat ki scholarship jongki samla ki ba puli hadayat Kinong yalam ke JNC kila ay jingmut ban penlong ya ke examen MTET man usnem. Kilawan ra'ru ya ki jing e ba ka District Institute of Education and Training Thatlasken ka don tang khat sangut kinong hikai hadian balapen kinria akam no ya ki arngut kinong hikai. Bat hadu menta ompat pendap ya ka jaka jongki. Kani kala buru ya ka jing e ya kinong hikai ban hikai ya ki subject jongki te ki arngut ki belalen. Kani ka jing dunan dong hikai kan sakta ru ya ki samla ban pendap pura ya ki jing puli jongki. Uba awan shwa ula kadawru ban maramat kirki no ya ka jaka tet kiti jong ka diet thatlasken namar kala tor bat kala ru ban kelem hakanu kanu kapor ba ke eryong kanwan. Yang jong ka JNC Jantia National Council ngila ya kendu badi Madam RS Manar badairu Director jong ka Directorate of Education and Research Training na bentaban pensngeu ya kejing ke bagi
nong pule hapok ka diet hat sking ba kunjuru ya ka jing ka ba kiba kinong kai ki ya kendu nama ka jing transfer ya ki arngun kinong kai ba don hapok diet hat sking dan du bala transfer ya kini kinong nong kai arngun ki kena school ki ya kendu ya kata ka jing ban yo ya ka jing kai laban ong ba ki la yo ya kata ka jing kai ka ba compromise ha ka jing kai namar balai kunta ya kini ki nandu bala transfer ya kini ki nong kai om syamla pendap ya ke vacancy kumenta da daki menai te kini ke jingjia kamde syu ka sin ke bankong kini ke jing transfer ya ke nong kai kala jiana ka por bat haki por ke bala dem andala de transfer ya ke nong kai se ke bei pat ki chaka la long vacan no ki post leni om don chu ki nong kai apo ka dayat thad skin daki benai leni daki snam mat mentaru kala jia biang kumju la transfer biang yakin nong kai menta daki benai ndai empat la syampa pat daki wei naga benta ban pendap yaki post ki batli khnang ba onjo yakin nong kai ban hikai yaki kena school hakata ka kom hakata ka dur ka babiang ndai kat kumbalong menta kinong hikai ki bai hikai ya ki bai pat ki subjek kin habban hikai ya kita ki subjek ki balong vekan menta ba kani ka long ka aka ka ba ka ji hikai ki kin ai kan long ka very compromise kam long ka quality education na menta ki nong pulih katai ka diet thap skin dan kani ka kam bu jing tang ya ki nong pulih mereka bu jing ru ya ki nong hikai nalor bakilan pendap ya ka program ke jangki na lor baki la pendap ya ka duty ke jangki dan ya kata ke jing tre jangki da ka ba ai jing kai na bata ka subject bagi dei ban ai jing kai bat ru ai ki training ki prepare nangta kin sa hapat ban ai kata extra walking leni overload ka kam ke jangki da kani ka long ka ka baki nong hikai ru ki mat ya ke jing bat ki nong pule ru ki sitom ban yo ya kata ka jing kai ka babiang nama kini ki nong kai ki ba sim ya ki wei pat ki subject ban hikai ka bam dei ki chongki ki hikai tang ban pendep ya ka course namar ban kan spoil ka por ban kan don ka exam ta khnang ban pendep tang ya ka course kini ki nong hikai kin hab bet ban sim extra class ne ban hikai ya ki wei pat ki subject ba om dei ka chongki pat kani ka long ka kumbangala ong ka long ka compromise quality of education bagi kena school ki apa ka diet that skin berkane kalong kacing dan de halor kane ka daw bangila Hadin ka jingmi ka kenram hasnong tolong pleng na ka jingya kini tinghong pertasnong hakasingi set jan balala hapdeng ki dokhat jong ka senglong kami tolong pleng bat uwe ubreu ubanasnong mau pat tolong pleng kabalakin no ru da umentri jong ka snong mau pat tolong pleng uba dan bok harling do bakala dan kejing syo ya dat ya ubrio jongki bat lakin no ru ba kilong kemi ringkat urang ba asnong bat kinong yalam balang kila thombor ya ubrio nasnong nakalyang kasnong tolong pleng hakajing lam jong urang ba asnong uba tebor disyar bat secretary snong uba arman rangdko ringkat kinong yalam ka balang presbyterian bat balang ublei bat kitrai kendo jong kasnong tolong pleng na ka kurs nai tang henyo kentei bat kumju ru ka kurs nai tang raiba haka arfu kendai trik urisau kilawan shekilat pathai khubor hasilong press club ban pen shai pat ba halor ka jingsha kan no ba kidan kti ban thombor ya ubreu jong ka snong mau pat tolong pleng nakalyang jong ka kongpel si snai tang ka secretary kurs nai tang henyo kentei snai tang raiba kalaong ba kani ka jingkno jong udan bok harling do bat kalok jong u ya ka kongpel si snai tang bat ikinong ilam snong bat balang kadai ka jingle kum kireu bomman bat ka jing thombor ka kongpel si kalaong ba ka jingle jong udan bok harling do kadai namar ba ukwa ban pen kalash nong jubor ya ka snong tolong pleng ka bahab ha ka jing pet jong usiem bowal ha ka snong mau pat tolong pleng bat kum juru ban pen kalash shakahima maharam Shu hakani kasngi ka kongpel si snai tang kala ongru bakajing wan bu jong udan bok ya ka tinghong hakasnong tolong pleng kalong ka babian bat om shem layo jingbet nang nuru bat dai ru halor kani
Kanong rem nakaliang kaseng long kami bat kishnong kilaweng no ya kata katinghum kebelawan bu ha uput usam jong kashnong tulong pleng. Nakaliang urang ba ashnong bat kinong yalam balang kila pendrem jur ya kajingle jong ubah dan bok harling do. Kita conference hall jong friends. Ni wan ni ke po kat lang nakaliang jonga wan kum i manager jong i try kendo nyo kan thai snai tang rai ba. Hengkat lang bat ki try kendo be ikut bijat ki belum ki kini. Mawan hengkat tu hengkat ke snong thau bade ke snong pleng lang ba snong sekretari snong ki nokit kam jong snong. Bat kum juru nyedam tu kat ni na ki belang be wan la belang boleh tongpleng na belang presiden tongpleng. Jingwan jungi yang ni ko wan wan ba pen syai halor kitu ki kubor kaba lami menen kamiet nilai i lembar di social media kalian jangan lagi tang sulong men kan biok men pe kiwi-kiwi di kubor yo lese kimi ha kiwi-kiwi di channel dong aktif dan dia menilai yo semua menilai i gitu di kubor ba mi menen kasni na kalian jungi sekolah kan orang kan dawan berwan pen syai sya kipat ba kan kamu kipat page yang tu news but ni kuat ro percaya atau ngawan ngai i tu kan kubur menen nak kalian jangan sangat berarti bisa kadang kecing au dok ba kita hun no buat kita hun gang tapok kecing alam jangan kila buat bat kila show your way no song song jongki untuk kita kristal mo snaitan Hajing sisiale tu filstar onde hiru tang long sunang bagi reude men try jong kalom jong don bak harim do ma budi pen try jong don bak harim do dengan pensyai kan ni nganom lan hikmat ke pertai bah tu sin sajan por untuk ki khabis teng kat aduna mesni na kalian jonga hadian balawai ke dorbar belai menjur belai lot na tu ka mai bean tu tenghong bean ini kilong kami baru rengkat batnya tang kawai kan bang imla bang lek kalong ba kitung ya ki te ya ka tu ka tenghong halor jong ding pos elektrik tina kalian jungi kin thai imla bang ki pos ni lakhat bani harap ni kun kena samla jungi bala bang ki tu pos elektrik bu lot ya ka tu ka mai ban dia mu la lot jong ila sinti mengi kum ki long kami ibadai kiseng long kami jong ka try kendo kiseng long kami jong sinang nila shime tu kamai bar hipon mampai perkhat utu kan jong don bak lang khalindo ulale sheyeng wot bat plafon yang don bak lang khalindo bat imat don bak lang khalindo bathai banet kini tu kamai nani tengi kum kikan thai bo wan bre ban kini nama nyimot ban lat ya tu kamai bangin bu hiya ne ban penjat kan rai ni lat ya tu kamai bangin IT no syaki polis syakaan terbawan kini ni ha bahi banyak kini ya tu kamai. Ndan hiru ta basyo badat markum bakla i tu video. Babuan tu bihala. Kakong BK Rani ADC Ribhai District kalapenya ya ke jingelang ban penthamai penrung kerteng bat ban penbet ya ke jing bakala ha ke electoral roll ya ka ba ki board district kilalum ha kini ki benai balala kala pen benai ki jinglum kerteng ya ki nong tap vote ki bakin jo karta tap vote ka ba kilala ban pendep ha ka khat praterik urisau bat ondang lum kerteng biang ha ka khat san khat rio arpway bat arpu atrik jong unai weng ajar arpusau yaki jing ujor an pinkut ha ka arpusau tarik unai weng yaki electoral roll ba pura ha barok ki constituency ki bahap Ribhai district an penmi pat ba ha ka 100 tarik ukala lingkot ajar arpusan kakong rani kala ya thu ru ha mau hati assembly constituency lapli ya ka section bathamai ha par umken balapyang namadan umwang ka bahap ha po maulas nai polling station bat hajirang assembly constituency lapli thamai ya ka nongdom mauplang polling station Pat kajirang constituency kadan mentah nyaw po pratali ki polling station. Kakong rani hakani kajingelang
Kelasam ya ki draft electoral roll sya baro ki sengsan hima ki badan hakani ke district kentup ya ke Kongres, UDP, BJP, VPP bat NPP. Jamiru balak dengan poin segi polling station berkira Ketila bendek dan sunan lang menjerak lang pengobal yang lami kibala long eligible dan vote security polling station bila dan roll lagi. Kita dan tahu senam kita kita supervisors di orang di supervise sekam jadi BLO. Ya hari ini special campaign dates di supervisor lo lagi kita nak cover berapa kali polling station lo. Supervisor tinggal nanti tak perlu ni police station kita cover. Tambah BRO di jauh ke concern police station yang akan haki station di joki haki di special campaign dates. Jadi jika part kalau iki parties baru bagi appoint iki good level agents joki kan bagi dalam engineer engineer tu iki BRO joki. Sebab rumah tu mereka nongdok mau liang maka konstitusi Jirang at beriyan natin ni kelas meeting bilang August ng Thailand. Kaseng Bhalang Nyo Trip Youth Council HYC Banrat Dingkong ya udrak na kajalaling baka deed mission drugs elimination and enforcement of dreams haka arpo khandai tarik urisau kinong ilam jokani kaseng Bhalang kilawan ban hiar sha them ribhoy ban pinlong pat ya kajinga ya pat ba peace rally kabalas dang na khamat Bethany Hospital bat pinkut da kajinga lang pat ba hayo maulong. Hakani karali la perta persya ya udrak ujing di penbuat bala penjat ya kajing MK samla bat penjenjaru ya kibabun kilong ying long sem. Lawan ban shimenta de kina school hagabala sen ran lang ru da u president rang ba ke HYC u ba roy ko par sinrem. Ba kirmen yuria uwe ni kinong thok kubo jong kajila bat kumjuru u ba Tony Shela u secretary ke HYC ribhoy u ba Hercules shooting u president ke HYC ribhoy. Uba RC thank you Vice President bat kiwi kiseng Bhalang kilong kami bat kiriurang ba. Hadin kajing ya irali lapen long jelang pat ba balingkot hayo maulong kabedai ru kesngiyo hakaba nakilang kinong yalam jong ke HYC kilayo ru ban pensngo ya kajing trang jongki kum keseng bakat muru ban pendu jat ya udrak. Ujing di uba syirkai bat ubala penjat ru ya shibun kilong yeng long sem bat kumju ya ke emlang sa alang hibarok we. La samru ya ka kot linked up syaki pat ba kabla tho syapang ki nyotli kimat jingdawa syaka sarkar ki bakin thop ya ka jingdawa ban bo no ya ka rehabilitation center bandan ki jaka sumar ki belangop how drug klemdan kamban sio bat kumjuru ban thau ya ka yeng ka shri ka bakirpang bandan ki muktiar ki bakirpang haki mukat duma drug ban set along klem la jamin ya kinong khayi drug kat kum ka an PINNDPS bat kumjuru bandan ka kinhun pulit ka bakirpang na kabentaki kam drugs bat bandan ru ya ka office jong ka narcotics control biru hashlong hakani ka jingelang pat ba la kren ru kirirang ba bat kilong kimi ki bashampang bat ki blatip ba ya ki jing pensniu jong udrak ya ka jing im jong ki brio khamtam ya ki samla shin rang bat kinthe ya ne no Radical, 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 Nadusnam Baningkong on Snai Kiriak Center at the Vulnerable District. Nanigit district ke Balasyak kita, how drugs. Nila sisnam siteng mentang ilayat nanti, nyipat yung iwat tang mau nungren bro, bakan po na punta kata Kiriak Center, Vulnerable District. Jalur kata kanungren bakum kaseng, ya panmi syakmat, panpan gajing kersyan, nagipardo, pas nam itu. Banong ay gajing kersyan ini, panginnet.
ban let cete sekretariat ban penbor ya kini ki syakri ki jongi ki basong ang te pos sekretariat bakin pendap yala ka jong ka kamram kat kumbala penku bor do upat ba kat kumbala penku bor da riti sensya jong di kari ka jongi kamdei bagi sumi samadan banbo ya ki jingdawa ki bomsong nongrem kamde bagi sumi samadan banbo ya ki jingdawa ki bakasor ka kanung kamla banne ndai ki dei ki jingdawa ki balada kasor ka kamon kala banne bak ki dei ki jingdawa ki baladon lupa haka takakot ya ka bakasor ka hi kala to le sosi akli ka jela ka jomni kumbalong ki kot ki ba fair ki documents ki policy ki project ki mission ki ba fair ki susakut tangan te pos sekretariat akiduli jong ki officer akiduli jong ki minister ki jong om simla menteri kami ki hamadan kat kung kajingtu pari kung kaseng ni sukia ya kajingrung lailan jong drop sa kanila ri kabiyet ka jong ni sukia namangimte Malaysia kani kajingyo arung lailan jong drop sa kanila ri kabiyet ka jong kala bandai ka buit po jong ki way pak ki brio ki panabang kung no ban tombor ya kani kajak brio ka banit pak ka jong kimla lembaga siye Ila persyang Muslim ada kakendai Banwandra ya kan Citizenship Amendment Act dan Citizenship Amendment Bill. Neupat ba jong ajak meniu nyutrak ulami semadan. Ban penpa ya kajing persyak kajong Hoat ni duna pa. Ni kamensiam jong tirok sing, kamensiam jong wak kiang ba. Shikin huan ki samla pulih nyo trap ha kajingelam jong usamla don bok lang nong pun ki padang pulih ha Bengaluru kilawan ban IFIR Persha ya ka Anisha kabalathat buram yaladi bet ya kajat ben rio hanong ba Bengaluru ya kani ke FIR la ai hakikti jong u Dr. Dara Aswa Ghosh IPS Shillong City USP ha office jong u kini ki samla ki laong ru bakim ban si ban le ya kini ka kam khanang ban te la kam ya kani ka brio de ki bor jong ka an Namar kalathat buram yaladi bat ya kajat ben rio hakamat ki brio kari India mat haka pertehi barok kowe kila ya thuru baki samla kin thei hakani ka jala ki bapulia ha Bengaluru kila pendem nyu mat da kajing sngau le ran ki kitin to met bat kitin ki bapo rati ki bami na ki shintur jongani ka brio ki samla pulia nyu trem hakani ka nong ba kila jusneng ya ka bon sien henry kampatiaw ai kila ong Menta kasyong hakikti jong kaan banle ya ka badan kam ya ka jingklam akor jong kani ka brio Silva tham kumbangi tip ka Anisha tika jingle jong ka ngimla syu ban sangap nakapor sakapor hindi ban ngimpa ban IFIR na du munswa tang ba ka jingle jong ka kapan kala le palat kala pen thobya palat ya ka jaj ban riu Khamtam yangi ki bapule sate sport Bengaluru khamtam yigi kinthei kila ka jingle jongka marwei kila sya kenok lut yigi tu plus ka jingle jongka ye ka jij benreu kala le palat kala pen thobria palat kala tren palat ten nakaliang jungi mla su ban sangap e nya haban sya po Shillong ban file ka FIR SP di hakijing yakran bat I commissioner jungiro iba Yada Martin Marbanyang iba long IPS City Sopo Bangalore di hakijing keren lang bat I yong kan kam kan khampa ban ai chani kalong kan kam kit khya bha ya ki kam kabade channel se lada ai channel se kinle counseling bakan wan chane se la ban poi hatu hai ko dai to ban wan chane ban kan hapoi so Port Meghalaya itu long kejengwan IFIR jungi kalong ban ai jeng senang ya ka ba kejeng le jong ka kan long kejeng ai jeng senang ya ka le se kai bakale ya ka personal nim don kejeng le dei tamba kai bakakren bakale khamtam ya kejaj benru kejongi de ya katang hindor kam le se wat daga thobre ka sengi man kapor kum kaba mention haki video nga try play haki rensan video kabala kala mention bet yangi kaseng se sa kaseng long kami sebet women commission wa aim tu tamba niman kapor
na kalian kaseng ni mukha ikata sate ru nyalai kendo kai balai bengiwan sene menta bangi mela sa su kai bangai peni kai bangi keren ya ka jingle jongka kalong kam tinger te mana kam sengap ri mana te kejingwan IFR ni sene kalong kaban seiso no bahkan sim kya namenta jongka Kumut tidak ada yang kena tank. ha mula ada kendo nila seneng nila peni balai ngiwan IFR mentaru ka jingle jongka kala di bunsin bangi mukha ban IFR ka ma ka jingle jongka pat kala long ka bapalat sisa kena ta kadaw ni wan sini na Kamu dah kapur pihak keren mensua bisneng itu kai ka respon naka ka long ka respon na ka beningkong kala panmap ka kong ngan sa kelas suki sama ka ngatrai ha ka jing long ka bru ka bakna sai kadang long ka bru ka bakna tang kena mensua parbangan nirang kilu mengiru kadang don kumakat pas na meinta kita kala dan apro itu long kadang don kadang long ngam sim kena ai kadang long ka bru ka sungsit kawi Kitu mentan kilalong ki kubor ki Bawan Shipi na ka Don Bosco Media Network.